Didema gopiraniya pêkhatên civaka Rojavayê Kurdistanê bi pêşveçûnên şer û krîza guherîm tê de dijî mijûl dibin, nifşek ji ciwanan bi geşepêdana behreyên zarokan û guhdana bi wan diramin. Navenda Beraem yek ji navendên zarokan e li bajarê Amûdê. Goduwarê perwerdekirin û rahênankirina zarokan de dixebite bi awayekî xwebexşane. اف مركز ما فكريش بوك تكربي دعمك نفسي ام بدن زاروكاره طاقاتي الباخوا بفرغين خلال فان مواهبي واني جوجل باوان دق اف ما هو بانا هاتنا حجز كرين لباوان دي نفسيه وان دي خصوصا انه المدارس تدريس نمايه او طاقاتي خوني جوج بفرغين دهندري مدرسه نشاط الترفيه دهندري مدرسه نمايه Zarokên vê navendê bi gelek çalakiyan ra dibin û fêrî amûrên mûzîkê û stranan û pêşkêşkirina şanoyan dibin. Her wiha li sika şetrencê û cûreyên dîlanan û nîgarkirina li ser dîwaran. Gotê de xewnên xwe yên têkçûyî didine diyarkirin. اف مهكوني في مواندرين مثل حركات ايقاعي مركز براعم الحمد لله تشتكيمي مناهرن وام كيف خوشنجي امتين مركز براعم وام هناك الرقصات الهيب هوب دبن شنديش فلكلوري رقص من ديلان. Ev keçeke penabere ji bajarê Helebê. Ew tevî karmendên vê navendê bûye da ku zarokan fêrî amûra gîtarê bike û xewna hin zarokan bicih bike. دافع منه صلابة بدهم لأنه أزقلتي الجيتار عزيبيم يعني كسكي ولو باش ندعم سر جيتار ولو استخدم مثلا طلابي جيتار حصرا مثلا تشتيخو أزنا عليه مسر أو بعلمه. Li ser sed metro çargoşe ji erdê û di nava du odeyan de xewnên nêzî sêsid zarokî li vê derê dicivin. Gobîst ciwan ji penaberê parêzgeha Helebê û Reqayê û dêra Zorê ne. اف نافنت شكل متخصص نظارك فان دوري في تشتي قمتي درباز بن داعش نيزيك بويا في قومية متشددة في اسلامية متطرف براسي بويا كسال ما اف نافنت فكري كسي تالي كريم انا كاين جهاتنا اقليميه وكهرمي كردستاني وتركيا والفيدا كيبه خاصنا علي كريم مركي مرجوان او براسي مجني كاروان مرجوان بيك بينشي مش كاري مولوري بيتشك جانا خورتن برادري مرن علي كريمت كان جي اوروبا انا بشتكي قلكي ارزان به Têzanîn gobandora herî mezin ji şer û pevçûnan di krîza Sûriyê de ya got ev 5 sal berdewamin li ser zarotiyê heye. Di dema hewldanên fedîyok ji aliyên hin ciwanan ve bo parastina zarotiyê ji şerpezebûn û xemgîniyê. Nûbar İsmaîl, NRT, Amûdê.